Kurumjari, image Paodam miyang tabir bakwai punamakpu ahan bata ketri me Monindro na taram noksari. Ngasigi maruiba pau. 10th Sahit Manoranjan Singha Memorial Football Tournament 2020 Manipuri Governor Dr. Nazma A. Heptulana ngasi hudokre. Ginger Manipur Mapanda Thanavik Horticulture Minister T. Sam Kumana flag of Dokre. Loinana WYFC Wangjing amasung UBFC goal amamam chanaduna draw oikre. Hogjik ngasigi mapungweba pau amuk lobirasi. 10th Sahit Manoranjan Singha Memorial Football Tournament 2020 ngasidagi Governor Dr. Nazma A. Heptulana Sai Sports Complex Tayel da hongdokre. Tournament asi mathang tha March ki tang mangada loisingani. CRPF amadi Imphal West District Football Association na Manipur and Nagaland Sector CRPF masung All Manipur Football Association gi bijeng makhada sin kiba football tournament asida Governor Dr. Nazma A. Heptulana athoi mitunglen oiki tournament ki ahano match ta AFC Thobal amadi Classic FC Imphal ani na sanaki ngasi gi athoi mitunglen gi warol piradana Governor Dr. Nazma A. Heptulana Leiba Kitamak Tawaina Ponta Pikraba CRPF ki Assistant Commandant Oramba Laikidraba NG Manoranjan Singha gi Mathauna Marinjal gi Damak Ikai Kumnub Ulakli. Making it one of the most sought after tournament in the state. Central Reserve Police Force is one of the largest paramilitary forces in the world, which has been discharging dedicated and humanitarian services and also rendered exemplary services in Manipur to maintain peace and tranquility in the state. Hogjik Sathariba Manipur Legislative Assembly gi budget mifamna English singani kun kumathoi March kun thamathoi fawda sijinagadaba demand tar ki senfam house na pass taw krai. Ngasi Sathakiba budget session aduda finance ki thausu puriba Chief Minister N. Biren Singhana discussion and voting on demands for grants 2020-21 gi Manipur Sarkar gi makhada leba tongan ba department taru ki senfam sing sabana ayaba pibinaba speaker gi puning sing siladuna house tamki demand sing adudi demand number nipan public works department ki lupa crore sanipan marfudra humdoi lakh marfudra taruk lising humudra nipan demand number tarataruk cooperation gi lupa crore kuntra mari lakh marfu taruk lising marfu taret demand number kuntaru administration of justice ki lupa crore marfumapan lakh nipunipan lising taruk demand number nipumari social welfare department ki lupa crore samri kunmapan lakh mari lising tarahumdoi demand number niputaruk science and technology ki lupa crore manga lakh nifunithoi lising humfunipan amasung demand number nifumapan economics and statistics ki lupa crore kunmari lakh nifumathoi lising humudra nipan gi apun senpham lupa crore lising machamri humudra taret lakh kunmathoi lising kuntrani hariba demand sing adu khanarakpada saru yaraduna MLA ke Ranjit T.H. Lokeshwar ke Megasandra Singha K.S. Joykishan R.K. Imo Alfred Kangam Arthur Suraj Kumar Okramna policy cut puthoktu tungan ba observation sing piki tungda policy cut sing adu handok lo matung sabana demand taruki senfam adu jenabalitna pass tawki ngasi Manipur Vidhan Sabha gi marini suba budget mifam gi ayuki wahang paukumda opposition congress ki MLA Suraj Kumar Okramna Act is policy na English ni taramari dagi chanaba hokibadagi kari development program packet palaire haiba wapamda paukum oina Chief Minister N. Biren haikre India gi Act is policy gi makhada India masung Myanmar leipak anina trade ki matang ni janaba kuyek pinakre leipak anina free trade wagedaba item sing hojik phawba leitre trade asida India lenga na chada marfu tax lognabagi wapam leibana tax asi hantana lognaba taksili haina sabada phongdokre
Chief Minister makha tabu hang pokum da Act is policy ki makha da state amsung center ga punna sector activity project kaya paikhatli mamang sarkar na saba horumlaba Indo Myanmar border moreda integrated check post ICP aukiba ing lising taramapan gi January da India ki Prime Minister na sanga kre Union government Myanmar ga India government ka border development ki makhada border hut mapan kilometer lising machatuk nipu sangba paringda local gi pothok sing leiba yonana bagi agreement sign tawna kre Churachandpur district ki Behang amasung Chandel district ki New Somtal da anuba border hut ani sanab ayaba leire haiki masing matakta Ukhrul district ki Hume Thana Konka Thana Kamjongi New to Somdasu ahenba border hut sanaba ministry da taksilli Chief Minister makha taraduna Manipur na Myanmar ga trade amasung expo center lamboi khuna makong da thambaga loina sahi khudingi November thada Sangai festival pangtoktuna leipak anina saruk yanari Masidanatana Moreda Gitamu Kaliwa Faubada trilateral highway kilometer chamani pumapan sangba lambi sembagi thabak Indiana chathari Masidanatana Imphal Mandalay bus service ki matungda Myanmar masung India gi bus service haunaba MOU inakre masi tha ahum gi da hauragani Imphal Mandalay flight service su international pradhan scheme da haunaba ministry gi civil aviation na bidding sahi asi March faubada loirgani haiki Masagi anaba amana maramoiduna rims ta laying liba all Manipur Working Journalists Union MJO gi president Bijoy Kaching Town gi manakta Chief Minister N Biren ngasi chatun yengsin kre Sri Biren na rims ki medical superintendent Professor CH Arun Kumar da anabi phim hangki loina Bijoy Kaching Town da thuna phagalakuna hakchang phaba punsi amagi damak wis tarum ki tungda media person sing the Chief Minister na haikibada Dr. Singh Mot Matungi na Bijoy Pibam Tuna Pagalakli Harduna Senior Journalist Adu Yamna Tuna Anab Paragani Haiki Kongsat Aduda Chief Minister gi Media Advisor Iringbam Arunsu Yauki Horticulture Department Natuan Tuanba District Singdagi Putokpa Singh Jinder Ngasidagi Manipuri Mapanda Road Transport Togdal Thaba Ukray Imphal East District ki Sanjan Thong da leiba Horticulture and Soil Conservation Department ki office pamang da pangtok kiba flag off ki thorum da Horticulture and Soil Conservation Minister T Sam Kumar na phungdok kibada Ferrol District ki manung chana leiba Parbungia koibada puthokpa organic oiba sing asi Rivanta Food Product Private Limited New Delhi da thaduna mapan lam da yon ba horgani mamang da su sing metric ton lising mari hena mapan lam da thaduna achoba sinpham kaya longi sing da kanaba phangan khrei ngasi Dubai da sing thana bagdamak nature cure company Dubai ga agreement sign tawna kre horticulture director MoMA director amadi singmi singna kanna hona badagi mapan lamgi market singna lamdam asigi singi demand toba hengalakli sinni singna horticulture department register tawtuna organic oba chemical yogdaba haksang da soktaba chinjak marang kaina puthok laga mapani ketela pamba lamdam ama wailasi haiki Sangit Natak Academy New Delhi gi Tengbang Makhada Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura na Sindra ngasi Agartala gi Taro Maitai Mandap Nupi Khoba isi festival hongdokre Tarmadu da Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Imphal gi director L Upendra Sarmana Atoy Mitunglen amadi Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura gi president Nongthomam Bira Singana Tarmapu ena saru yake Tarmaduda Bangladesh, Tripura, Assam, Canada, Amadi, Manipurgi, Aivasing, Lirexing, Marankaina, Pongduna, Manipurgi, Lol, Amadi, Saitya, Sakot Honabagitamak, Manipurgi, Sangnai Rabakabi, Amadi, social activists, AC, Netra Jetpu, Ikai Kunum Utke. Lonina, Tripuragi, Kubak, say Sakpa, Nahatarani Busu, Koget, Kudol, Piduna Pung Tagat K. Naharol Saita Premi Samiti Imphal, Manipur, Amasung, Manipuri Saita Parisat Tripura, Ani Tengbang Aloina, Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura na Sindana, Agartalagi Taro Kundalaiba, Radha Mandap, Devatabari Mandap Tripura Manipuri, Saireng Saidinaba Pangtok Kray. Saireng Saidinaba, Hogdok Patorum, Aduda L Upendra, President Naharol Saita, Premi Samiti Imphal, Manipur Amasung, TH Gorkisor, Vice President, Manipuri Saita, Preset Tripura Anina, Thorum Mapusing Oina Sarugaki. Tarom Aduda Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura General Secretary Koesnam Mangalna Taram Opuiwarol Tamlo Tungda Naharol Saita Premi Samiti Imphal Manipuri Secretary AC Netra Zitna
ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯁꯩꯗꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ ꯄꯤꯈꯤ नारोल साहित्य प्रेमी समिति निम्फाल मणिपुर की सही हुंफु सुरक्प थौरम की सरुक अमा ओइना पांगथोखिबा सैरेंग सैदनबा अदुदा त्रिपुरा की अइबा एन प्रफुल विजयना मॉडरेटर ओइदना पांगथोखिबा सैरेंग सैदनबा अदुगी थागत वारोना मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की सेक्रेटरी एल बीरमंगल न पीखी ngasi ayuk angan badagi hodana koidom pat amadi phumlen pat ki akoibada uchek lang thakpa amadi airgun sizinaduna uchek phaba singi mayokta akanba drive chathaba aukre mahausana leijaramba amadi lamsang lana pairakpa uchek singbu kanbagi ngasi gi drive aduda siri and munal maitei range forest officer and brojen forest beat officer waikong amadi mark staff sing loina siri m open honorary wildlife warden thobal su saruyaki Satakhiba drive aduda khoidum part amadi pumlen part ani tainabada leiba komnau village ga nanana leiba pumlen part ki jaga singda punna uchek lang manga phagat ngamki laibuk phabadagi uchek ti ama phawa thuramdre aduga uchek lang thalamba singdusu ayuki lechin thawi khudong chaba loduna nanthokre ngasi uchek lang amadi airgun sinaduna lamlaki sa uchek phaba singi mayokta satakhiba drive aduga mari leina sri and munal maiteina haikibada हौखिबा सही सिंगदा उचेक लांग थाकपगी चांग खरा मखैदि हंथरुरबनी अदुबु सही सिदा खंगेन हेंगलपगुम ngasisu पुमलेन पार्टी नकन लेबा मफम खरदगी लांग मंगा फागतपसी लाइबक थिबनी प्रजा सिंगना भाब ताबिदुना उचेक लांग थाकपिगनु अमदी नोमै सिजनबिगनु माइग्रेटरी बर्ड सिंगयाउना उचेक सिंग असि इशोना लमदम असिदा पिरक ख्वाइदगी ममल यानबा खुदोलनी अखोइना पैसा खरगी नत्रगा चिंजाक की दमक खल्लगा लमलकी सा उचेक सिंगबु हातोक पिरोइदबनी मरुआइना माइग्रेटरी बर्ड सिंग असि यामना सेंसिटिव ओय मखोइगी मचिंजाक लैबा अमदी मखोइबु नुंसीबिबा मफम सिंगदा लैनिंगी अदुगा मखोइबु हातपिबना चिंगबा तौबा मफम सिंगदा अमुक अना पाइरकनिंगदे मणिपुर की वेटलैंड खुदिंगदा पाइरकलिबा उचेक सिंगबु अखोइ पुन्ना होनमिनदुना कनबा ngamlabadi मणिपुर टूरिस्ट न पिक थनबा फजरबा सना लेबाक मणिपुर हाइबदु सोइदना ओहेनबा ngamgani हाइना मुनालना हाइके खा माइके ngakpa punbalop na sinduna anirak suba leipak ningba saireng amadi isegi tanthada jagogi sathe changdamnaba pangthok lagani masida saireng gi oina kanglop ani thokani ahanba kanglopta class 3 dagi 6 fauba aduga anisuba kanglopta na class 7 dagi 10 fauba gi mairoi sing marakta oigani Kangluk animaki makok matang suba tarakpada memento certificate amadi sel mana pigani loinana participant kuding dasu certificate khusinagani jagoi changdamna bagi di open oigani masida su ahanba anisuba amadi suba tabada sel gi mana memento amadi certificate pidun pung thogot pagal loinana saru yaba competitor kuding da certificate lantokani haina kha maike ngakpa apun bakaksingi president gi cherol amana phongdorakli दिव्या जीवन सेवा संघ मचिन मनाव सेवा आश्रम की विश्वनाथ मंदिर कक्सिंग सिंधुनक सही खुदिंगी महाशिवरात्रि की थौरम मपुंग फाना पांगथोक पगुम हंदक सही गोइनसु लागलिबा तांग कुनिथोय थांग जनुमित असिदा दिव्या जीवन सेवा संघ की साधक सिंह सिंधुन प्रहर मरी हाइबदी तांकक मरी पुंग अनि अनि खुदिंगी भगवान शिव की फिजोल होंदुन पूजा पांगथोक कनी पूजा असी नुमिदांग वारम पुंग तरुकतगी हौरगा चथगदबनी हाइनसु दिव्या जीवन सेवा संघ मचिम मनाउ सेवा आश्रम कक्सिंग चेरोल मना खंगलकली थामिबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए जॉय किशन नंगसी असेंबली सेशन द पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी पीडीसीसी बु लेबाक मिया ममांगदा लान उहनबे याबु वाफम फोंगदोखिबादु लाइबक थिबनी अमदी माकी वारोल अदु पीडीसीसी न यानिंगदे अमदी कंडेम तवी हाइनंगसी मणिपुर प्रेस क्लब त पाउमी सिंग उनबदा पीडीसीसी की जनरल सेक्रेटरी थौदाम हेम सिंगन फोंगदोखरे मानो मखा तारदुना हाई युमनाम पाटलौगी थोंग लिसिंग तरातरु की अप्रैल द साननबा वर्क ऑर्डर तौकिबनी वर्क ऑर्डर द यावरबा शेड्यूल की वांगबदा हानगी लैरिबा अरिबा थोंगदा नपलगा सारक पगी मियाम की हो कया लाखिबनी मसी मक्तदा सरकारना ताबीदबदगी हाई कोर्ट द फाउ यौखी लोइनना वर्क ऑर्डर अदुदा यावरिबा शेड्यूल अदुदा साननबसु खंगलखिबनी एमएलए जॉय किशनना लेबाक मियाम ना इहो होरिबा असिदा गवर्नमेंट करी एक्शन लौरबगे हाइना
hangbi mahutta PDCC bu lan uhannaba honakiba asidi aikoi hakchina yaningde haina su phongdoki English ni tara tarita Manipur Legislative Assembly na pass tokiba Manipur Private Schools Rules and Regulation and Registration Act mapung phana chana luhaina MSU Headquarters ki Secretary Human Resource Development Bruce Paodam na phongdokrai ngasi MSU na sinduna kaisam pat leimazam lekai community hall of Tatakiba sit in protest tongan demand sing implement the Manipur Private Schools Registration and Regulation Act 2017 amasung implement a strict regulation for hostels and boardings in Manipur da saru yarduna Bruce Paodam phongdokibani mana makha tarduna lamdam asida senjau paiba miyoisna education bu sanan pham ontoktuna sauri yungbagum leptun likhanarli asigumba phibam asidi kannaba sarkar English ni tara taretta assembly mipuna pass tokiba ek asi chana handana lairi masi khudong chaba loduna private school singna loning toan fee loduna mahiloi sangbu lalon pham onthokli sarkar na education phagadan se haiba mission pakal basu private school singa changdam ba ngamdana lairi hostel basung boarding sing akak naba niyom sing thamdabana ngahak letan thongdok wathok kaya su thokli maramaduna athuba matamda sarkar ek asi chana handrabadi emsun akan ba khongjang changsil lagani haiki ngasi emsun sinduna kaisa pat lemazam lekai community hall da chathakiba sit in protest aduda tongan ba placard sing su sidnaki police na assembly session manung oibana protest chathadana honarakpada ngahak charang na bathoki adu santi oina protest adu chatharu matung MSU lusing basing yauna mafam adudagi mahiroisna rally amasu chatki rally aduna kaisampat traffic point yoroba matung makhatana latuna protest chathapamda lamtungpam oiduna losinki Kanglai Park Students Association KSA gi Youth Affairs and Sports Secretary Sanjoy na haikrai in khalak liba naharol singna yauksangi mingda aber tainaba ising hainaba lambi tatuna sen khaiba harau kumai irang singa sedigi na thairaga sports ta mai onselasi haibo kalonda English ni taradagi ngasi phawa chathariba Kanglai Mega Sports Festival handak chahigi nipalak suba festival lising ni kungi March ni pandagi tarahumdoi phawa Manipur ton ba bhum pangtok lagani wapamasi khuyatong doleba KSA gi office ta pamising da phungdok bani man makha taraduna festival pangthong liba segi nungi oibo khalondi harau kumai di hena lupsindul leikiba amadi zahi supalam damasi harau kumai tawno hona riba khunaisi malem da saktal be sports mai onsin bana phai haiba wakhalonda pangthok pani haiki chongtham ningol ayekpam ongbi Marina Devi gi misi ga mari leinana ngasi tera lokprapum lekai community hall da Manipur gi civil society organization yauna naina sang sagolban tera lokprapum lekai amadi JSC against the unnatural death of Chongtham Marina Devi na sinduna khana naina khrei khana naina baduda atuba matamda mihat patho u Marina hatpa mihatpa dandi piu aina thaba placard sing lekidraba Marina misi tiningai oiba poster thetuna khana naina ki khana naina baduda Manipur da leiba civil society organization singi magi mot pinaduna Marina misi asi mathanta sijabanate haiduna tiliba miyamna amato ina mot phongdok naki amadi Marina misi gi matangda langla langjin khangdri phawba asibhak chang lawdaba Marina misi gi mari lena government memorandum pisinduna mihat pasibu asengba pothok naba asengba langla langjin khangdri phawba JSC na changchila pakhongjang sing kudimakta CSO singna su saruk yagani haibiramba amadi JSC na thokleba thogdu asibu asengba khangdri phawba khongjang changchin haiba warep kaya su lawki JSC against the unnatural death of Chongtham Marina Devi na convener Paodam Ongbi Sanahanbi Devi na paumisingda wapum kayasu Paodam laki ipuroibina awun pot jamde haiduna ipi lokthok ikhong ikot pulaga phuba yaba phuraba matung nanthok chelakle aduna Myanmar ipuroiba sibu cherak pibda mateng pangbiu haina Indian Women Hockey hanagi captain oriba Arjun Awardee Waikom Surjalata Devi na paumisingda pudokre Manipur Press Club the Pangtokpa Pogmi from Amada Surjalatana Makhatana Haiki ay yum pan matsay taramanga sore itsa ani lay ay ipurobagi mingna Ketri Mayum Santa Kumar Kawi Singjamay Wama Ketri Lakay Dagini Maka aiga yum paminar pasi say taramanga mapung pare handak ikoy kuidana mamang kumja lising taramapangi November gi chat taret tagina tarahum de fawda Jalandhar the All India Tournament Pangtokki maduda ya islamak Indian Railway na selector oina invite toraki ipirobasu
हॉकी सानरोइनी महाक्ति हौकिबा जनवरी चैचत 38 दा वॉलंटियर रिटायरमेंट लौरगा हौजिक इम्फाल दा लेरी मागना मणिपुर दा लेरिगा अइना बॉम्बे दा लेखर मतुंगदा अखोय अनी मरकता वाता पाउदानाबा मयाम मतौखी मसी अनौबा नते हेक लोहंगलप निमित अदुदगी अदुमा हौकी अइना अवनपो यामना पुरक्ते हाइबगी वाहौदगिनी मसी मतंगदा अखोय अनी आर्गुमेंट क्या तौनै इचा अनिमक महाना नमदुना मणिपुर दा पूरगा स्कूल सिंदा मिंग चनसिल्ली मदुगी मतुंग महाना अइंगोंदा मेंटली टॉर्चर अमसुंग हरासमेंट क्या तौकी अदुबा अइ खांगला लाखी अदुगा कुमजा लिसिंगनी 18 नवेम्बर की चैचत 3 की 19 फावबा टूर्नामेंट मनुंग असिदा अइ चा अनिगे लोइना लैबा पामी हाइदुना चाकौबगी अइ युमदा लाखी मसी ममांगदा अइना टूर्नामेंट असि चतप पामदे इसा सिंगा पुन लेमिन तबक मतम सांगले अदुगा अइ सा सिंगा लेमिन पामी हाइदुना मंगोंदा हाइकी हाइना फोंदोखी थासिगे चैचत 15 फावबगी मनुंगदा एडेड स्कूल ओजा सिंगा तालिबा ROP 2010 की डिमांड असी मणिपुर लेंगाना थबक ओइना ओंथोक्त्रबदी मथंगी निमित्तगी ओजासिना सुइसाइड तौजबगी खोंजन चंगसिलगिनी हाइना जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल JAC ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एडेड स्कूल एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ना फोंदोखरे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल JAC ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एडेड स्कूल एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की वांगलोई थोकसोम कोइरेंग हाई मतम सांगना ओजासिंगना तांदुना लाकपा ROP 2010 असी ngasi फावबा लेंगाना पिबिदना लाकपा असी लाइबक्तिबनी हिरमसिंग मतंगदा हौकिबा कुमजा लिसिंग 18 की सेप्टेम्बर चैचत 19 मणिपुर लेंगा की कैबिनेट मिफमना एप्रूव तौक्रबसु ngasi फावबा थबक ओइना ओंथोकपिद्री ममांगदा पालंबा लेंगांगनासु ओजासिंग असिना तालिबा ROP 2010 असी अदुमक पिबिदना लाखी हौजिक लेरिबा लेंगांग असिना एडेड स्कूल ओजासिंगी अवाबा उबिदुना हौकिबा चहिगी सेप्टेम्बर 19 कैबिनेट मिपुना पास तौबिखी मतम मदुदा एडेड स्कूल ओजासिंग अदुकी मतिक हराव पोनखी अदुबु लाइबक थिबदी ममांग चहिगी सेप्टेम्बर थादा एप्रूव तौखिबा अदु ngasi फावबा थबक ओइना ओंथोकपिद्री हाइना फोंदोरखी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ना मिनिस्ट्री अमतगी चार्ज लो हाइबा याखिद्रे इंग्लिश नि 15 पोर्टफोलियो मत पाइदबा मिनिस्टर माग मतन तो ओइदन लागली मान करी पोर्टफोलियो मत पाइदबनो हाइना हंगबा वहांगी पाकुम ओइना चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हाइखिबदा दिल्ली की मियाम द महाकी हाइखिबसिंग अदु थुंगन बाइबसी महाकी दायित्वनी मरमदुना महाना पोर्टफोलियो मत पाइदबनी असुम तौरबदी मिनिस्टर खुद पुनमकी मतकता यंगसिन बंगमगनी दिल्ली की दमक सेंटर का खुदसमनना थबक तौमिननबगी मतंगदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह गा सु उनखरे हाइरी कैंपेन मनुदा AAP ना मियाम द वसक तरा सखी पुनमक अदु टाइमलाइन अमगी मखादा पांगथोकनबा कैबिनेट न खनखरे हाइरी कोरोना वायरस की अकीबदगी एशिया की पोर्ट कयादा खामन लखिद्रबा पैसेंजर 400 हेन तोंगबा क्रूइज शिप अमा कंबोडिया दा खामन खेबादु टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइना फंगले हाइरी वेस्टरडाम कौबा शिप अदु कंबोडिया की सियानक विले की पोर्ट फेब्रुआरी 13 खामन की क्रूइज शिप अदुबु ऑपरेट तौरिबा हॉलैंड अमेरिकन लाइन ना हाइकिबदा मदुदा तोलपा पैसेंजर अमदी क्रू मेंबर अमतसु कोरोना वायरस नादे मियोइसिंग अदु मखोय मखोयगी मरमदमदा चटपंगमननबा दरकार ओइबा क्लियरेंस पिरगनी मखोयन मयुमदा हलकपदा लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट दरकार ओइबा ई पाउसिंग पीसनु हाइकी सानबगी पाउ ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिरीबाम सिंधुना फेब्रुआरी की तांग अहुमदगी जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड टीम 15 सरुक यादुना चथरकिबा 13th जिरी कप इनविटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 की ngasi सानखिबा अरोइबा क्वार्टर फाइनल लीग ग्रुप मैच ता WYFC वांगजिंग अमदी UBFC गोल अममम चनदुना ड्रॉ ओइक्रे हेंगी फर्स्ट सेमीफाइनल मैच ता अमोफा मोइरांगा PYA गा सानगनी अदुगा अनि सेकेंड सेमीफाइनल ना लालबा तांग कुनमाथोइदा MPSC गा FC लमजाव गा सानगनी अदुगा फाइनल मैच ना तांग कुनमरीदा सानगनी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुहना पिजरे 10th शहीद मनोरंजन सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 मणिपुरी गवर्नर डॉक्टर नाजमा ए हेप्टुला नंगसी होदोखरे जिंजर मणिपुर मपान थानबी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर टी श्याम कुमार फ्लैग ऑफ तौखरे लोइनना WYFC वांगजिंग अमसुंग UBFC गोल अममम चनदुना ड्रॉ ओइक्रे ngasi damaktadi image paudam pijo matang asilu sinjari miyam amukana खुरुमजरी।